ba omo ba ye nyina ne say omo be boa ye say ye press conference no ene ye dwumadie ne ye bota ye si ye ne so say ye beko ama mining ana cooperative mining ana gala a omampani MP MCE oni omo onim hu bibia na nso omo aye din omo so omo nkasa na omo yi omo ani ato nchen say emra no ye beko atia say ye emabua ye wa ha ye mpene so Avosa ba ye no onye atuturasem bia omo ba ye no ye de ne de ma police na wo say ye di medium me de omo anim eme ye kwache a police eye bibia but police commander me etias say ye de ye inform no e wa bra ye de Avosa no eye de eba police say ye ama omo notice ne ho konbanti omo empre ema omo wa around Asante Manso TV ye somo sompa okay the edikan me den de Asante Richmond me na me Asante Defense Force National Deputy Secretary na Asante Defense Force for eku a ana security ku a ewo ye wura fie eye fikese manhia a ye boban ewo manhia ana ye dwumadi a ye di ni say baabi a ye wura nsa ase koka ye wura ne tumi ekoka bia say penchen galasam ana enioma emfra bia ekoso na say ye ton safre Avosa ana say Asante Defense Force a ye ba eba beboa e restore calmness say obi emfa ye wura din enkoye nsamone na obi nse ye wura nsa ase emfa nkwohye ye wura eye opem so o say to the second nti ene eye da as amantena man ene Asante achim north mabu ye kabo mu say ye oye kire kese na nso oye kire no entumi amaso ye say ye press conference nti na wo say ye behia say Avosa ye beton sa fra Avosa ene Asante Defense Force ama omo abebo ye ho ban for ye ankasa ye internal security alongside police if you say police may who say ye bia ne ye nya omo ntimi anya enough men ama omo ntimi ayede ama nti na wo say ye so ye ton sa fra omo so ye de eba bebo ye nti no ba omo ba ye nyina ne say omo bebo ye say ye press conference no ene ye dwumadie ne ye bota ye si ye ne so say ye beko ama mining ana cooperative mining ana gala a omampani MP MCE oni omo onim hu bibia na nso omo aye din omo so omo nkasa na omo yi omo ani ato nchen se emra no ye beko atia se ye emabua ye wa ha ye mpene so ye ntwenne ye ntwe wochena ema ne maso enti ne ye ton safra Avosa se omo so mna mebo ye chidom na omo mo aye ema ye nkoko no efi se ye nkwa ye ntimi nko Avosa ba ye hu ne za police force omo yin omo dwumedi wa e ba ne se ado mo ba omo ye tuturasem ano Avosa ba ye no onye tuturasem bia omo ba ye no ye de ne de ma police na wo say ye di medium me de omo anim eme ye kwache a police eye bibia but police commander me etias say ye de ye inform no e wa bra ye de Avosa no eye de eba na enso no abra ye ko ye ne enso ye say ye hu ne say Avosa no ye fa Avosa no for ankasa ye internal security na omo so ma ye hu say ebia no omo nya enough men ama ye de ama omo ama nti ideally no ye ka se ye de mo na onka so ye nya enough men ye twam say ye ne ye be ye press conference nti press conference no omo assure say on be ma nipa ba akumienu bia ye de aba nipa ba akumienu ye hu ne say enye enough ema ye for internal security because e nipa ho adwuma ne ye community 5 amantena man plus omo efiri agogo oba ebi free bompata ebe kan ye ho ebi free domi abra ni PKK be kan ye ho nti no na wo say ye ton safra Avosa emo omo so ba na nso omo ba ye no police say ebia police say ya ama omo notice ne ho konbanti omo empre ema omo wa around na nso no dwumadie ne nyina ye den aba awieye asumdwe aba bibia ansi eno ne ade aye den yankopon ase wo ho. Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo wrem, ne si dan wi anaso moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asante memu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi.
Asante TV. Yes, so much.